kedatangan tamu, yaitu salah seorang syekh yang bernama Syekh Abdullah bin Hamad Az-Zaidani hafizahullahu taala, di mana ini tentu ya ziarah beliau ke Kota Makassar kesekian kalinya dalam rangka memberikan pelajaran ya, dakwah kepada ya kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. لا لا أنت قلت لم تلبس، لم تقل أشك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة وجميع الحضور في هذا اللقاء الذي سوف يكون حول سورة البروج وقصة أصحاب الأخدود. نعم. Baik. Beliau memulai pelajaran pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya menyapa para ikhwas sekalian. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mentadabburi ya salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Buruj, dan kita akan membahas ya pelajaran penting dari kisah Ashabul Ukhdud. Nah,
يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. فأولا هذه السورة تركز على إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد وتوعدهم بذلك. Ya, beliau memulai dengan ayat pertama sampai ayat keempat, ya, yang dimana surat Al-Buruj ini, ya, inti dari apa yang dibahas dari surat Al-Buruj adalah sebagai bentuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, dan juga sebagai, ya, di mana dalam surat Al-Buruj kita mempelajari di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang begitu keras bagi mereka-mereka yang melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang beriman dengan adab yang begitu pedih. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج. البروج هي منازل الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر التي تتنقل فيها في الأوقات. فالله يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء العظيمة المشتملة على منازل الشمس والقمر، هاتين الآيتين العظيمتين. يقول الله سبحانه وتعالى: واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وقال الله تعالى: اليوم الموعود، يعني الذي وعد الله عباده أن يحشرهم فيه ويحاسبهم ويجازيهم فيه. Baik. Ayat pertama, was-sama'i dzatil buruj. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, yaitu makhluk yang ada di langit, ya, gugusan-gugusan bintang, ya, tempat rotasinya, ya, bulan dan matahari. Ya, Allah bersumpah atas nama makhluknya yang ada di langit. Kemudian ya, begitu juga bulan. Dan di ayat kedua, ya, disebutkan, ya, wal yaumil mau'ud, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, dengan hari yang sudah ditentukan, yaitu diartikan sebagai, ya, hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, ya, hamba-hambanya nanti di padang mahsyar. Nah, وشاهد، ثم قال سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. هذا من الشهادة وهي الحضور. فأقسم الله أيضا بكل شاهد وبكل مشهود عليه، وكل مشهود أيضا أي محظور، أي من الحضور والشهادة. فالله أقسم هنا بهذه السماء العظيمة وبيوم القيامة وبكل شاهد ومشهود. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، يقسم بما شاء من خلقه، ويكون هذا القسم تعظيما لهذا الشيء. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله. kemudian, ya, أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله، لأنه إذا حلف أو أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ya. Kemudian di ayat ketiga juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan siapa saja yang menjadi saksi, begitu pula, ya, seseorang yang, ya, dipersaksikan.
yang dimana yaitu mencakup ya para nabi dan ya semua ya umat-umatnya. Ya, pelajaran dari ya 3 ayat pertama ini ketika Allah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas ya makhluk-makhluknya, hal itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan apa yang Allah kehendaki. Dan dalam kaidah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya itu menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut. Adapun ya kita sebagai makhluk Allah diharamkan ya dilarang untuk bersumpah atas selain Allah. Ya kita wajib bersumpah hanya untuk ya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kepada selain Allah. Dan dalam hadis disebutkan ya barang siapa yang bersumpah selain dari Allah ya maka ya dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Nah. أما المقسم عليه فقال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود. هذا الأمر العظيم الذي أقسم الله يعني عليه وهو جواب القسم، يعني جواب القسم السابق الذي أقسمه الله قتل أصحاب الأخدود. فمن هم أصحاب الأخدود؟ هم قوم مؤمنين تسلط عليهم ملك كافر كان كما ورد في أغلب أكثر الروايات في جنوب الجزيرة، مكانهم كان في جنوب الجزيرة العربية، وحرقهم وجعل لهم الأخدود. والأخدود هو حفر في الأرض، يعني هو حفر في الأرض، يعني كالمجرى في الأرض، وأمر أن توقد به النيران ويلقون فيها. Ayat keempat ya. Setelah Allah menyebutkan ya sumpah-sumpah kepada atas nama makhluknya, kemudian di ayat keempat ini jawaban ya, penjelasan ya apa sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Ya qutila ashabul hudud ya, qutila ashabul ukhdud. Ya, celaka dan laknat ya bagi ya mereka-mereka yang orang-orang zalim yang menzalimi orang-orang beriman. Ya, mereka dengan sengaja menggali lubang yang dimana di situ ya dinyalakan api dan orang-orang beriman dimasukkan ke dalam ya lubang tanah yang ada apinya tersebut. Nah, يقول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، يعني قتل أي لعن هؤلاء القوم الذين شقوا الأرض وحفروها وجعلوا فيها النيران لإحراق المؤمنين. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود أي هؤلاء الذين أوقدوا النار، النار ذات الوقود أي الموقدة، التي ألقوا فيها المؤمنين. نعم. Makna dari kata-kata kutila seperti yang kita sampaikan tadi adalah ya dilaknat ya mereka orang-orang kufar yang menzalimi orang-orang beriman. Mereka menggali tanah yang dimana di situ ya mereka isi dengan api, mereka nyalakan api di situ dan menjerumuskan ya atau memasukkan orang-orang beriman ke dalam ya lubang tanah tersebut yang ada apinya. Kemudian ya an-nari dzatil waqud ya, dan api tersebut ya api yang ya menyala-nyala. Nah, إذ هم عليها قعود، يعني إذ هؤلاء القوم الظالمين الكافرين قعود ينظرون إلى هذه النار المستعرة المتقدة،
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني أنهم شهود على فعلهم بالمؤمنين الذي هو إحراقهم بالنار، حيث أنهم كانوا يلقون المؤمنين في هذه الأخدود، الشق الذي يشقوه في الأرض، وهم شهود على إحراق المؤمنين بهذه النار المتقدة. نعم. Baik. Kemudian ya di ayat ke-6 Allah menyebutkan ya idhum 'alaiha, mana orang-orang beriman tersebut orang-orang yang zalim tadi yang menjatuhkan orang-orang beriman ke dalam lubang yang berisi api, mereka ya melihat api tersebut menyala-nyala, bahkan menyaksikan juga ya orang-orang beriman dia dicemplungkan ke dalam api tersebut dalam keadaan ya mereka masih hidup. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى وما نقموا منهم أي وما نقموا من المؤمنين إلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هؤلاء ما كانت نقمتهم وعيبهم لهؤلاء المؤمنين الذين ألقوهم بالنار إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فهذا هو سبب نقمتهم إيمان هؤلاء. نعم. Ya. Di ayat ke-8 ya di mana Allah menjelaskan bahwa orang-orang kufar tersebut yang menzalimi orang-orang beriman, tidaklah mereka melakukan hal tersebut disebabkan karena keimanan dari orang-orang beriman tersebut. Ya, mereka ya tidak suka ada orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun ya menguji iman orang-orang beriman tersebut, memasukkan mereka ke dalam api. Ya, dan itu sekali lagi ya disebabkan karena keimanan orang-orang beriman tersebut. Ya, mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين العزيز الحميد. والعزيز هو الذي لا يغلب، الحميد المحمود على كل شيء. ثم قالت سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا وصفه الثالث الذي له ملك السماوات والأرض، فكل السماوات والأرض ومن فيها ملك لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء شهيد، فهو يعني مطلع سبحانه وشاهد على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. Iya. Di ayat ke-8 tadi, di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menutup ya di ayat ke-8 dengan ya dua nama Allah yang mulia, Al-Aziz, Al-Hamid, ya Allah yang Maha Perkasa, ya tidak ada yang bisa ya melawan dan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamid, ya dialah Allah yang Maha Terpuji ya atas ya semuanya. Kemudian di ayat ke-9 ya Allah menjelaskan lagi alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, di sini ya Allah menjelaskan bahwasanya dialah Allah yang memiliki kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya saksi ya atas segala semua makhluknya. Ya tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الفوز الكبير، يعني أن هذا وهو دخول الجنة، هذا هو الفوز الكبير، يعني فهم الفائزون. أما من عذبهم وأحرقهم فأولئك هم الخاسرون. ولم يقل سبحانه وتعالى أولئك هم الفائزون فقط، فوز. Ya. Kemudian di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina amanu wa shalihat, ya. Ya, Allah menegaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman yang melakukan amalan soleh, yang dimana yang Allah maksudkan adalah orang-orang beriman yang disiksa oleh ya orang-orang kufar pada saat itu, mereka dimasukkan ke dalam ya api. Ya, disebutkan ya mereka balasannya nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masuknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang merupakan ya keberuntungan, yang merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Sebaliknya mereka pelaku kezaliman, melakukan kezaliman, ya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بقوة، أي أنه إذا أخذ العبد أخذه أخذا قويا. إن بطش ربك لشديد. وهذا الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، يعني أن هؤلاء الكافرين إذا أخذ لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، وإذا أخذهم فسوف يأخذهم أخذا قويا. كما قلنا الأخذ البطش هو الأخذ القوي، وشديد أي أيضا تأكيد لذلك المعنى. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني
يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الأمور ويعيدها، يبدأ الخلق ويعيده، وكذلك غيره من العذاب ونحو ذلك. كل أمر إنه يبدأ كل أمر ويعيده، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو وحده خالق كل شيء. Nah. Kemudian di ayat ke-12 ya Allah menegaskan inna batasya rabbika lasyadid, bahwasanya ya Allah menegaskan bahwa sungguh azab Allah ya bagi orang-orang zalim itu sangat-sangat keras, sangat-sangat pedih. Ya, ini menegaskan bahwasanya ya jangan bermain-main ya atau jangan menantang ya murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa ya azab Allah, siksaan Allah bagi orang-orang zalim itu sangat-sangat pedih. Ya, sangat keras. Kemudian di ayat ke-13 ya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya seluruh makhluknya, yang memulai penciptaan itu sendiri, dan juga ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang juga mengembalikan lagi ya makhluk-makhluk tersebut. Ya dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang ya tidak memiliki kelemahan ya kekurangan ya sama sekali. Ya Allah menciptakan ya seluruh alam. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود. وهو الغفور الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه لمن استغفره وتاب إليه. الودود من الود وهو خالص الحب، فهو سبحانه وتعالى الغفور للمستغفرين التائبين، المحب للمؤمنين، المحب للمؤمنين. Kemudian di ayat ke-14 ya Allah menegaskan wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Al-Ghafur ya dimaknai dengan ya Allah yang mengampuni dosa dan juga menutup kesalahan-kesalahan ya yang ada pada hamba-hambanya. Ya begitu sayangnya Allah kepada kita, ya Allah menamakan ya di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, yang mengampuni dosa-dosa dan juga menutup kesalahan-kesalahan yang ada pada hambanya. Al-Wadud yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في وصف نفسه ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش المجيد، وهو سبحانه وتعالى ذو العرش وهو المجيد سبحانه وتعالى ذا المجد والعزة والجبروت الكريم سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد، فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا أحد يغالبه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو فعال لما yurid. Kemudian di ayat 15 ya Allah kembali menegaskan Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang memiliki arsy ya, dan Allah ya sangat-sangat ya mulia, Al-Majid. Ya begitu mulia. Kemudian fa'alul lima yurid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya sangat-sangat bisa, sangat-sangat mampu untuk melakukan ya apa yang Allah kehendaki. La ahada yughalibuhu, ya Allah kata beliau bahwasanya ya tidak ada satu makhluk pun yang bisa ya mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد من إهلاك الظالمين ونصرة المؤمنين وهو كذلك من أهلك الأمم السابقة حين كفرت. قال الله تعالى
هل أتاك حديث الجنود، أي هل أتاك يا محمد خبر الجنود، يعني الذين تجندوا لحرب المؤمنين، فرعون وثمود. وذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء: فرعون الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية واستعبد عباد الله واستذلهم، وثمود الذين آتاهم الله القوة حتى نحتوا الصخر فأغرق فرعون وأرسل على ثمود الريح فقط فأهلكهم بذلك. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. Ya. Kemudian ya di ayat ke-17 ya, ketika ya Allah menyebutkan bahwasanya dialah Allah ya yang sangat-sangat mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian ya di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menghancurkan, membinasakan ya orang-orang ya kaum-kaum zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman, dan juga sangat-sangat mampu untuk menolong ya orang-orang beriman. Ya di ayat ke-17 tadi ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisul junud. Ya bukankah ya apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad ya berita tentang ya pasukan dari orang-orang zalim yang bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang beriman. Siapa itu? Allah jelaskan di ayat setelahnya, di ayat ke-18, yaitu ya Fir'aun dan juga ya kaum Samud. Ya Fir'aun ya di antara ya makhluk Allah yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya, membangkang, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Adapun Samud, yaitu ya sebuah kaum yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan yang luar biasa, justru mereka tidak bersyukur atas nikmat tersebut, dan Allah menghancurkan kaum Samud dengan angin yang Allah kirimkan kepada mereka, dan mereka pun binasa. Begitu pula ya Fir'aun yang ditenggelamkan ya di Laut Merah. Nah, ثم قال سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيب لأخبار الأمم السابقة وما حصل لهم من العذاب، مع أنهم جاءهم الخبر بذلك وعلموه، إلا أنهم يكذبون مكابرة. ولهذا قال: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط، يعني والله سبحانه وتعالى محيط بهم وبأقوالهم وأفعالهم وعقاب من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا شاء لا يفوته شيء منهم وسيجازيهم بأعمالهم لأنه قد أحاط بهم. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 19, ya Allah menyebutkan ya bagaimana ya orang-orang yang tidak beriman tersebut ya benar-benar mendustai, ya mengingkari Allah, mengingkari ya Rasul yang Allah utus kepada mereka, dan tidak beriman kepada hari pembalasan. Wallahu mi waraihim muhit. Ya Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menguasai ya kita semua, dan termasuk ya orang-orang yang zalim tersebut. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, kemaksiatan dan kezaliman yang mereka lakukan, itu semua tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas mereka dengan balasan yang begitu keras. ثم قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني الذي جاء به أخبار الأمم السابقة
وما أصابها وكيف كان عاقبة تكذيبها وكفرها، قال الله تعالى أنه جاء به هذا القرآن المجيد ليس شعرا ولا أساطير، في لوح محفوظ، أي أنه في اللوح المحفوظ من التبديل والزيادة والنقص، وهو محفوظ في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لا تبديل له ولا تغيير. Ya. Kemudian ya di ayat ke-21 ya Allah menegaskan bal huwa Qur'anun Majid, ya itulah Al-Qur'an yang begitu mulia, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan kisah-kisah ya orang-orang terdahulu, bagaimana akibat dari mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akibat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya itu semua ya telah dicatat oleh Allah ya dalam Lauh Mahfuz, yang dimana Lauh Mahfuz tersebut ya tidak ada lagi ya perubahan sama sekali, dan juga tidak ada ya kekurangan di dalamnya. في هذه السورة كما سبق ونشرنا عدة فوائد. الأولى أن الله يقسم بما شاء، وهذا كثير في القرآن، وقسم الله بشيء من خلقه هذا تشريف له. أما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأمر الثاني في هذا بيان قصة أصحاب الأخدود وما حصل لهم، وفيها من الفوائد أن أقول المؤمنين يبتلون على قدر إيمانهم، أن المؤمنين يبتلون على قدر إيمانهم، وأن المؤمن مبتلى من الكافرين، وأن هذه سنة إلهية. فكما هؤلاء غيرهم، كما قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذا ابتلاء واختبار للمؤمنين في كل عصر. Ya. Dari ayat yang kita sebutkan tadi, dari ayat pertama sampai terakhir di surat Al-Buruj, beliau menyebutkan ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwasanya beliau menegaskan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan siapa yang Allah kehendaki. Adapun sebaliknya, seorang makhluk tidak boleh bersumpah kepada selain Allah, wajib bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, di antara pelajaran yang kedua adalah penjelasan bahwasanya bagaimana kisah dari ya ashabul ukhdud, ya mereka orang-orang zalim yang ya begitu beringas ya kejam, memasukkan ya orang-orang beriman ke dalam ya api. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ya orang-orang beriman itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai kadar keimanannya. Dan juga di antara ujian orang beriman adalah diuji dengan ya adanya orang kafir itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya ini merupakan ya sunnatullah, merupakan ya ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya orang beriman ya harus siap-siap dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ya ayat 2, ya ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira bahwasanya mereka diberikan mengatakan beriman sedangkan mereka dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. كذلك فيه عظم جزاء من آثر سلامة إيمانه على سلامة بدنه، وأن جزاءه الجنة، وأنه
له الفوز الكبير، أن له الفوز الكبير، والخسارة الكبرى هي لمن عذبه وفتنه في دينه. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah ya balasan ya bagi mereka-mereka yang ya rela mengorbankan ya badan mereka, jasad mereka ya terbakar demi menyelamatkan ya iman mereka. Ya kita tahu bahwasanya ya kisah orang beriman tadi di surah Al-Buruj, mereka orang-orang beriman itu kenapa mereka dimasukkan ke dalam api? Karena keimanan mereka. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diuji dan mereka rela badan mereka ya terbakar ya, dan mereka lebih mendahulukan apa? Mereka memilih ya keselamatan ya iman mereka ya ketimbang ya jasad mereka yang terbakar di dunia. Dan itu ya Allah janjikan bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan yang begitu besar, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pelaku kezaliman ya mereka mendapatkan ya kerugian yang nyata dan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. كذلك في الآيات فيه بيان عظم شأن التوبة، وأنها التوبة إذا كانت نصوحا أنها تجب ما قبلها، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفره وتاب إليه. والتوبة تكون نصوحا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، وندم المذنب على ذنبه وعزم ألا يعود إليه وأقلع عنه إقلاعا تاما. وإذا كان في حقوق العباد فإن من التوبة أن يرد إليهم حقوقهم أو يستحلهم. فإذا تحققت هذه الشروط كانت التوبة نصوحا وغفر الله لصاحبها وتاب عليه. Kemudian ya di antara pelajaran dari surat Al-Buruj tadi bahwa ya menjelaskan kepada kita ya keagungan dari ya taubat itu sendiri. Tadi kan disebutkan di ayat tadi bahwasanya ya mereka yang melakukan kezaliman, menyiksa orang-orang beriman, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat atau belum bertobat. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya perihal ya perkara tobat itu begitu agung. Ya, dan memang menegaskan bahwa ya tobat yang benar, tobat yang jujur adalah ya, ketika ya tobat itu benar memang ya jujur benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka tobat tersebut ya bisa menghapuskan ya dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga beliau menegaskan ya Allah Subhanahu wa taala ya ketika ada seorang hambanya yang melakukan kemaksiatan kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni ya dosa-dosanya. Dan di antara ya syarat ya atau ciri-ciri tobat yang jujur, tobat yang benar adalah ketika seorang hamba Allah melakukan kemaksiatan, dia segera melepaskan maksiat tersebut, segera meninggalkan maksiat tersebut, dan dia menyesali atas kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, di antara maksud dari taubat nasuha adalah dia berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang keempat, di antara maksud dari taubat nasuha adalah ketika ya jika dosa ini berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka ya dia misalnya dia mengambil barang seseorang, dia wajib mengembalikan barang tersebut, atau dia minta dihalalkan, dia wajib minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Nah, كذلك فيها أن الله سبحانه وتعالى محب للمؤمنين، بل لهم خالص الحب وهو الود، فإن الود هو خالص الحب. الله محب للمؤمنين. أيضا في الآيات
عظم الله سبحانه وتعالى، فهو ذو العرش المجيد، وهو الفعال لما يريد، الذي لا يغالب ولا راد لما أراد سبحانه وتعالى. Kemudian ya di antara penjelasan dari atau pelajaran dari surat Al-Buruj bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai, menyayangi orang-orang yang beriman. Terlebih lagi ya di situ di ayat di surat Al-Buruj tadi Allah menggunakan kata-kata ya Al-Wadud. Al-Wid itu artinya ya sangat mencintai, ya cinta yang sangat tulus ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara pelajaran yang penting juga bahwasanya idzamullahi ya menunjukkan tentang ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah yang memiliki arsy. Ya, Allah yang begitu mulia dan Allah ya maha segalanya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah. كذلك في الآيات الإشارة إلى وجوب أو إلى أهمية قراءة القرآن والاعتبار بأحوال الأمم السابقة، أحوال الأمم السابقة وما أصابهم حين كذبوا وعصوا وطغوا وتجبروا، وأن المؤمن يجب يأخذ العبرة بذلك، كما قال الله تعالى قد كان في قصصهم عبرة، ففي قصص هؤلاء عبرة للمؤمنين وموعظة، وأيضا تذكير لهم بما وعد الله به المؤمنين وبما توعد به الكافرين. Kemudian di antara pelajaran dari surat Al-Buruj adalah ya bahwa ya pentingnya kita senantiasa membaca Al-Qur'an, terlebih lagi mempelajari, mentadabburi ya kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di antaranya kita mempelajari ya kisah-kisah ya keadaan-keadaan orang-orang terdahulu. Di antaranya orang-orang zalim di umat terdahulu yang mereka mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana akibat dari pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sebagaimana yang Allah sebutkan bahwasanya ya dari kisah-kisah orang terdahulu ya ada pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Dan juga di antara pelajaran yang penting adalah Allah mengingatkan kepada kita semua tentang janji Allah kepada orang-orang beriman, dan juga ancaman Allah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. كذلك نختم بهذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا القرآن من التبديل والتغيير أو الزيادة والنقصان، فهنا قال الله تعالى في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال في الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان. شيخ أختم شيخ. Beliau mengakhiri ya sebagai penutup menyebutkan bahwasanya di antara pelajaran penting juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga keotentikan dari Al-Qur'an tersebut. Ya Allah menjaga keaslian dari Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya Allah Subhanahu wa taala ya yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaga Al-Qur'an. Ya Allah menjamin keaslian dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, هذه السورة أقول كما تقدم فيها بيان عظم خلق الله وانتقامه للمؤمنين وعذابه للكافرين
وأن المؤمنون معرضون للابتلاء والفتنة من الكافرين ما داموا على دينهم. نكتفي بهذا لأن وقت الصلاة قد حضر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر دينه ويعز أولياءه ويهلك أعداءه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على الخير إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى متواصين بالحق والصبر، ويجمعنا في الآخرة ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, salam. Ya, paling terakhir sekali, ya beliau menyebutkan ya terakhir bahwa ya inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Buruj, menegaskan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman berupa surganya dan membalas dengan balasan yang sangat-sangat baik, itu surga, dan juga membalas orang-orang zalim kejahatan-kejahatan mereka dengan apa, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menutup ya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya menghancurkan ya mereka ya musuh-musuh Allah yang tidak suka ya dengan syariat Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita ya di surganya kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya nanti di Firdaus al-A'la. Ya, syukran Syekh wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, kita berterima kasih kepada Syekh kita yang telah jauh-jauh datang ya ke kota Makassar untuk memberikan ya faidah pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan ya sebaik-baik balasan. Syukran wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nakhtim bi du'ai kafaratil majlis. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya